paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanen nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Ay sus, inayadam mo't ati agmaniho pa daw. Ayag nirnerbyusak. Apay ngagnervyos ka. Kit barbaraw da ito'y kutsita. Oray pay, no saan kamat nga agan-anad. Kaya't kung aminan ti makadanaw ni kabildatan. Apay ayang agap apura ka nga agaway. Barbaraw da ito'y kutsita. Iso nga kayat kaun nga ipasikat kanakwada. Mare, akin kutsi iti day tasumungad. Italaang mat amakitak day tanalabaga akot, Jay. Na, si Mardang mat iti batog ti Tersenam. Na, Na, imbabada di sarming titawa ti kutsay. Makita tan no asino ti anda iti unag. da pare ba dong kan marituyan? Ha? Aywan! Naka-shades da adwa? Wan, ang uray naka-shades da, madlaw lata nga isuda. Apay ngay asim mardeng da. Na, naggidan da pa'y anang ibaba iti shades da. Huwag nga raw. Sada mo ila naggidan atim malyaw dito ayanta. Na, anya nga tati kayat da nga ibaga. Ay, una yan. Makatitilang Ay, ti busina da. Wan nga raw, nagsakit iti lapayag. Ne, Na, napandan. ha? Adan kutsay da pari ba daw kan maritoyan? Uncle, saanan nga agandar da ito'y tricycle ka? Saan ka na maitulod di ta barangay haul? Kunak manoy patarimaan nun. Ipatarimahan ko pa ilaan. Aglatlati lang nga roda, saan pa'y nga gandar. Hindi mo matkuyawan Nagpatak matadya ko, Chen. Ito lang nga makitak da ita dito'y kabildatan Si Martin ba? Na. Ha? Uncle, ni tata ba daw kan nanatuyang tinakalugan? Ayun. Oy, baknang dan. At dan kutsida. Ay, sus, pinatapok na. Pinatapukan da tangkang. Agoyoyak pa ilang ni kumparik a Kapitan Tuyang. Ay, sobra kamot ngamin ba daw. Amon lang aruden nga adda angkit jay kumparay. Matay dami na hindi to'y kabildatan. Gapo iti apal na Tuyang. Ay, kat sigurado Ay, nang rona, di kumparik nga inteng. pinatapo kam lang aruden iti kastaunay. Mala, agluto kan. Tainton malpas tamangan. Mapantamanin ag joyride. Na, ag joyride tamanan. Ay nabadaw intakat agmula ijay bangkag. Bayan pa ilang day tag mula-mula. Kakaiso na nga dakutsita. Ipasikat na kidiya. Namin anon alimabas day ta nalabaga ako tse Kutsi da pare ba dong kan marituyang. Wan, agam apay nga agkaralabas da. Ada siguro pa pananda Sapay ipaturay da nga agtapok ti kalsada. Na. Na. Manet. Sapay nagpartak ti panagpataray ni pari ba daw? Bayam agumada nga agpasikat ta baro tilugan da. Talaga alugan da dayta? Uwan ka no. Na, pangalaan da nga iti paggatang da. Mas daawak man kadagita nga agasawa.
Chip. Apa yun, nalabaga ako siya karalabas diti paradaan. Nga raw, nabsuga ko ni titapaw. Papapanan na ya. Ipaspasikat lang ni tata badong deta ako chay. Ha? Kutsina day ka? Katuwain, Pero skin nga pasikat na ngay. amumatan ti ugali ni tata ba daw? Ay na, day tama nang. Sus, natapok man ng Chip. Ay, nagpartakan! Aw, anya nga'y ba daw? Naumakan ngagpaspasikat. Way, agawid tan. Itay kumapay nasipngutan. Ay, mabisi na kong tuyang. Sapay awan bagas. Anya, Awan si daun. ay unay kamiteng. Kunak to mga mingkan ka. Ama pantalaag mulan ije bangkag. Angam kay kayat mo magtagpaspasikat. May bagay nga rot ayamit ang nakakutsita, ama panagmula-mula. Apay, maiparit tag mula no at dakutsay. Ay, kat kababain tuyang. Kasano nga ron nga agbyag tangay no kasta? Daytoy katirigat na, no at kutsita. Badaw! Apay ayang, ayab kang ayab. Ambong nga dararamiday. Ay katumay nakman tulungan ditawi. Jakpay nalpas anawasingan daytoy kutsay. Mano aya nga oras nga guwasing ka? Ibusam ti oras mo di takutsay. Itala nga nadantay ti kutsay. Talaga nga nadak. Kan wasingak ti ustaw. Sigay! Takutsimon ti kurabang! Marituyang, anya ngay tirik na ti adda ti kutsina. Ay, Wen nga raw. Ibagamot akada kami, marituyang. ay naku kumaray. Nagragsak gayam ti aglugan iti kutsay. Saan anagun gaun? Aya? Ken, saan ka kano amabanog nga aglugan? Ay saan nagmayat ti agpasyang. Oh. Anya day jay maray utang. Ay unay kamutan marikwanang. Anya ti pagkit-kitam kada kami kenibadong ka. Por! Kayat mo asawen maray. Cash a ginatangyo. Adda kwarta may kenibadong ka kukumaray. Ay, wan anya, adagayam kwartayaw. Nalagip ko lak nga rodje utang yaw dito'y store. Ken, aguray ka, marituyang. Adamat malagip ka. Nay, anyamot day ta malagip mo nga'y maribanang. Kwa, marituyang. Adamat utang mo kanyak. Adda utang ko ken ka? Wan. Mabitlaang tay nakalaan tay listaak. Mare, Awan listaak. Ang 5,000 jay inutang mo kanyak ide, marituyang. Ay mabitla ang gayam maray. Adda pa'y papanak. Nalagip ko. Maribanang. Ay, Papanan ni Marituyang. kwa. Ada ka no nalagip na. Ada ka no papanan na. Ay, awanay. Nagpardas ating maray. Wan nga ron O na yan, naglaing da ngagpasikat. Ngam awam magayang pagbayad da iti utang da. Papanamparay. Ay, di tala barangay hall pare. Kaya nasaya ata sinardengan na. Nakita ka nga na magmagnakay. Tayo ti pagpagnaag. Ilugan ka kumakay, paray. Apay, di na ilugan. Ay, marugitan da ito'y kutsay. Sapay kabarbaro launay. Unay ka, di na kumamot sinardenganan, ano kasta? Apay, di mo kaya. Diyak kaya't ano di na ilugan. Paray. Nakapanunod ka, ilugan na ka. Ay, aglisi ka dita pag naanda ito'y kutsay, paray. Naglukon na dyan, paano ba daw? Nabusi-busi na anak pa eh. Marikwanang, gumatangak man iti kape. Naibusan kami katawan pagkape ni Inteng. Sige, mabitlaang. Ang maray. Nadamag mo ka din. Tiyan niya. Saan ka no nagawid idirabiin ni kabadawng? Napanan na nga'y. Awan ti makaamaw.
Nakaamwam asaan anagawid. Ay na, Mare, kano nagsapa nga imay dititersenak ni Marituyang. Tasaan ang nakaturog anang ururay kan ni Kabadong. Ay sos, day takat tirigat na no adda kutse. Ay, mapansa ka no ni Marituyang ije barangay hall. Tay report na mapukpukaw ni Kabadong. Kadagsa pa nga ipasikat ni Pari Badong ti Kutsina. Ilabas-labas na iti sagwanan ti balay. Ang awan ita, tasaan gayam anagawain. Birukan yun, kapitan. Ay, di ko araw kung dagiti tanaw ti agbirok. Ay na, ti pagbutbut nga, kapitan. Ang mga nukinidnapdan. Di mo nga min panunutin day ta, Mare. Wano, tinakaw dan jay kutsina. Kapay nga min amasapol nga ipasikat na. Nung kinarnap dangag pa ison, Sus. Ay na, kapitan. Saan ka mat ngagsaway, ti kasta? Ala, birukan ka ni Pari Badong. Pirukan tayo ngayon ka ni Tata Badong, Chef. Surutan tayo lahat tibilin ni Uncle Kao. Birukan tayo pailangan ka, no? Patapukan na tayo, mate. Ay, iwanan niya. Uri maminsan, di na painluglugan na dya tao. Uray siya, di nakpainlugan na pulaos. Di tayo birukan din. Birukan tayo. Ibaga tayo ka ni Kapitan, na di tayo mabirukan. Oh. Kaya't mo asawain, agulbud tayo kini Uncle Kao. Italaang, mate. Dakas ti agulbawd. Nga uri maminsan laang. Alakit din, birukan tayo ni Tata Badong. Kasi mate. Maikadwan nga aldaw abirbiro kan dakwarog ni Pari Badong. Napanan nga tamad na dya akong parek. Aya! Wun nga rod nalipatan na mutan tinagawid. Makipagbiro ka ko, no awan pa itangag malam. Ay kat uray da kami mutan tumulong kami mat nga agbirok. Mala, dahi tati aramidin tayo. Tuyang, nakaluto kan? Adakan? Kitwain, Binirbirok da ka. hapay nga min abirukan da kaya. Kasanaw talong nga aldaw asaan ka nagawaway. Ay, napanak lang nagpasyar. Ay, una yan ta pinagdandanag na kami. Uray ni kapitan, nakibirbiraw. Agluto ka kidain, tanay. Mabisina kaon. Na, kaslad damanin papanam. Mapanak lang di tarwar. Agpasikat ka manayin. Kakaiso na nga dakutsay. Pagbigyan naklata ka day. Kakaiso na nga dakutsita. Iso nga ipasikat ta nga ipasikat. Tuya! Uncle, simang putmut gaya mo ni Tata Badong. Agpaspasikat manain. Napuy-puyatan tayo anang birbiro kun na. Patapukan naman ng tikalsada dito intero a barangay. Ay, aramidin natin kaya da. Ha? Ano tayo dyan, Uncle? Kaman kita ni Jirwar. Ay, kita. Ha? Uncle, Eh. tikot si ni Tata Badong. Na itong paritipon ti kayaw. Ha? Ay, sus! Ay, tulungan tayo ni Tata Badong. Ala, tulungan tayo! Arayatan da ko na. Buy-buyain dak pa ilang may tahanay. Ay, uno na indak pa ya picturein. Salbag kayaw. Ay, aglisi kayo! Ay, usyuso kay launay. Ay, sus! Ay, nasayata da kan paray. Itaray da ko na di ospital. Natukol sa amot amin na natulang ka pare. Ay, umayan ti ambulansya. Nakit asaan abay-bayan pare. Kumpare ka talaga pare. Baybayan ka kumata naglastog ka. Kunamlan asino kan nga dakotsina. Ita, naperdin Tanaidong par dito'y sirok ti kayo. Ay pare. Di na ka din sermonan. Nasakit to'y bagbagig pare. Naglastog ka kanaw. Ay, awanan to'y kotsek pare. Ay, talaga nga awanan. Agyaman ka kindiata, si bibiyag ka pa Kotse-kotsen to lang ang tingakangag pare. Wen, magsingsingpit kanton.
Awan, baray. Agsingsing pa ako, baray. Promise! Ay, Tata Badong, importante anabiyag kapay. Akayat nasawan, naikan kapay iti gundaway nga agbalbaliw. Ken madi tinapasikat ken nalastog. Tasikan tumalang ti kababain iti udi na. Ala sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang liabida tayo anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito ang istasyon. Agyaman kami itingkay panagdanga.